Nominated MAC Dr. Mongverong Pilapen MAC Peng Bikareng Mapen APHL Setum re-election pado tunang ji puaron ke Election Commission of India long theklong lerapen tokte lake muni de tumapan APHL Setum ketan kapamang hutap chot pusi Pini elected MAC Dr. Mongverong Pipen ametang ahem along press meet ke pahut piklangpon reporter lapen dak tong dun alohi dumhan kadugo lasi amethang supporter amethang ke kroy abang pituman che khangnai prote lahaya policy si dengna ko si alang tu mathalo lasi lahaya system ang si alang tu ke ratpan ke pa manghu pensi ratpan ke khangji lahaya system stami litum thek pon longlo pen lasolong na litum thek long ta hai po je penan apor apran ek hafta du hafta apran man ke APHLC tu ninje je Daniel Anthasa sitami APHLC long siwain kita me pinyan ke litum thek long lo je Daniel Anthasa sitame hijo pen prapjin pen BJP long si march pon po lasi alang tu man ke inut APHLC pen ke aniwang si lumbajong punoi a west card jama punoi APHLC a pharo a supporter a leader tumke dak BJP long si march tun bom as lai kache khan si lai ke claim lo lapen chuhelang tarabasa lamps long stami ha APHLC pen thailo sitami apian mang ke alang bangke BJP long si march ini tum thek bol long lasi lage kapre kali isi political move lo rat pan ke pama hua move lo এতিয়া মই সমু কৰি আপোনালোকে ৰেকৰ্ড কৰক কমিশন মাংসি যে ইলেকশন के फ्री एंड फेयर दोनांजी पापादोपन नहीं पुबांके अलांग तुमांसी रिस्पांसिबल लापेन अलांग तुमांके इलेक्शन अप्रांग पुस्तता में बा इलेक्शन हुसिता में बा इलेक्शन अफीसिता में जे फ्री एंड फेयर इलेक्शन के दोबांके अलांग तुमांसी आजिम्मा लो अलांग तुमांसी cepahe pupon lo pen lakin ilitot kaninje gali jong si litum Supreme Court a judgment Supreme Court prote akang tu na ya court lo Supreme Court pen akang tu ya court ke avelo High Court pen na intu ilang District la pen Session Court pen na intu ilang akang tu inai isi veda court prote India de pen ke lake Supreme Court of India Supreme Court of India si India alam lo lagi nilile kaninje gali Supreme Court of India si India lo जे एजादा इलेक्शन रिलेटेड इश्यू इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट होते आकांत इनाय अथॉरिटी प्लोते लाके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लापेन इलितुम जोसी तुम थिएक पेंचिनाई प्लोते इलेक्शन कमिटी इलेक्शन कमीशन हा के सुप्रीम पावर ओवर द इंटायर इलेक्शन पर्पस pen Cardinal Autonomous Council alam pustame itu jithan amre chini lo election lang insam jin pen chun lo pen election tang dera phi pen kadu gawe ke hai abang phi tuman stame certificate through DC pustame hepajir ilitum kadu weda thek porlong lo tamane pilo je akang tuinai authority election ke padu pen chinglo agutte a supreme authority akang tuinai authority Election Commission matsi approve elo kadu gaweje hai pamekalo lasi ladake pini by election ba re-election ka hobdo matsi ave hai by election ki doji alam matsi ave ho lasi ala antum lahai ke pado mane they are questioning the authority and power of Election Commission akang tu inai akang tang nai a body matsi ala antum mangi question lo lasi labangke straight forward alam lo je lahai bangke re-election bangke lake rat pan ki pama hu panchot ipotma alang tum bangke election ke keban ilitum thik ponlong lo lasi India ke si democratic death prote itum bangke isi constitution ba সংবিধান alam si itum bangke ke kroy ba karju ba APHLC tu mata six schedule pan pangkang naik si puwe tunda pulai six schedule pangkang naik po lasologot itu mangke ki pupuge lalo je
6 schedule alogot bangke constitution alogot itun langdam prote itun kadurita pangdangai situng ningjelo lasi constitution longke kichengsi ni lingje da mitung bangke rules and guidelines of Election Commission of India বা State Election Commission langdam pustame ave Lilia sabo pohi ponpo যে India det long ilitum lang pon long prote election ke copy pi at type si domani li pohi ponpo ke chengsi ke President of India chuhe lang ilitum thek pon long lo aki hai pi Draupadi Murmu ji si alang li president man lo lata isi election procedure lo Vice President of India lata isi chuhe lang damtang lata isi procedure lo MP Rajya Sabha upper house lapen Lok Sabha lower house lata isi election procedure lo lapen MLC member of Legislative Council MLA member of Legislative Assembly anpar ke chiote kang si turn jujia prang si alang chiote kang prote ansi by election doto pen by election ke ba bypoll election ke ek number ke haita abang phuba bang phimang si resign si pidet prote bypoll বা বাই ইলেকশন দোপ সনি বাংকে যে কি হাইতা আবাং ফুবা বাং ফিমাচি যে বয় জুইপ্রতে লসনতে বাই ইলেকশন বা বাইপোল দোপ 3 নম্বর কে যেদং সে আকি হাইতা আবাং ফুবা বাং ফিবাং সিট ইসি পেন সোসে হাইদা প্রতে ইসি লম্পেন চিওনা প লসন প্রতে লাবাং প্রতে বাই ইলেকশন বা বাইপোল দোপ বা কালিতে Assembly long noy, council long noy, pa parliament long prote isi minimum attendance zorkar laso minimum attendance ave prote ansi by election ba by poll do lasi jongsi alang tum re-election pen ki min dam by election pustamil high condition ke da cardinal autonomous council fulfill fe lasi